I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan novi video na Heksatorum kanalu. Ja sam Irena i za danas sam vam pripremila jedan vrlo interesantan video gdje ću ja zapravo pogađati šta znače te stare riječi i fraze koje su tada u tim davnim vremenima bile popularne, koje su koristili naše bake i deke i tako dalje i mame, tate. A koleginica koja snima sa mnom će zapravo pogađati šta znače izrazi koji mi trenutno sada koristimo. Tako da ovaj video će biti vrlo interesantan, pripremite se i uživajte što da vam kažem. Znate šta su deca cvijeće? Deca cvijeće. Djeca cvijeće, djeca koja ne psuju. A znate li što znači reši? Rešila sam vas. Ne. Rešila sam. Ovo je pokret koji prati reši. Vi nešto kažete i ja vam dodam neku riječ tako da vas spuštim i da vas ponizim pred drugima, bukvalno, to je poniženje, ono kao reši, onda ja idem ono, rešila sam vas. Šta znači dobiti korpu? Možda dobiti nož u leđa? Ne. Dobiti korpu, dobiti nešto dobro? To je ono kad ti daš onom momku koji ti se ne dopada. Znaš, ono, otkačiš ga i on je dobio korpu. Što je cool! Snežo, vi se puno fleksate. Snežo, zašto se fleksaš? S vremena na vreme. Kako prevodiš to, Snežo? Što misliš, šta sam ti rekla? Pa, u principu, previše se duvaš, a? Materna reši! Au, a te rešila! Znaš li šta je buvara? Buvara? Kanta za smeće. Nešto lakše. Ljepše. Stolica? Ne. Ljepše. Kod nas u Crnoj Gori je sve stolica. To su oni mali psići koji im su puni buvara. A je, pa dobro, ima logike ono, buvara. Ali nikad ih kako ne bih ono nazvala. Ali okej. I za kraj, naravno, ako vas se video svidio, znate šta trebate da radite, da ostavite jedan veliki like, da se subscribe-ujete na naš kanal i do sljedećeg susreta, pozdrav!